etmeli vallahi. Başla. Ben ağzım ne dep yazdım? Samet'in ne dep yazdım ben? Kağa görünmedi tamam. وقال Ne dep? قال İqalun. İqal dep yazdım. İqal degen söz, biz akıl deymiz ga akıl. Baldarımızda akıl dep koyuyoruz, akıllı deymiz, akıllı yok deymiz. Şol akıl degen söz Araptan iqal degen sözünden çıgatken da. Bu yerde Sulayman akam okşugan çavandestire oturgan sözünden uşunu bugün tema kılayın dep çeştim. Sebebi iqal degen söz ne dep kotorlatken, tizginde kotorlatken da. Şunuzlar mı? Şunda mı? Azamat, sorağı, sorayttın mı? Azamat Arapçanın önüne жақсы bilетtik үшін сұрап қойсам ертең uğraşıp жүрбесін. Анан hikmat деген бұл тушо деп шешіледі. Түсінесіздер ме? Иқал деген. Ошон үчүн кыргызда сөз бар. Не деген? Акыл ачуу душман, акыл дос деп. Туурабы? Ошон үчүн айма акыл каерде болот? Каерде болот акыл? Meyde olot. Tуура айттым. Meyde olot. Эми караңыз, ошол не экен? Бул эмне үчүн тизгин деген себеби, мисалы атты эгерде азоо боло турган болсо, эмне болуш керек? Не болот? Ошон үчүн биздин ичибизде мен бүгүн группага таштадым, ким окуганыбызды билет, нафси тууралуу бар. Алла Таала ошо акыл менен нафсини жайгаштырарды айтып атат. Ошо башты талашканда ne? Ошо Алла Таала сынады дейт да, акыл мен сенин Роббимби дегенде акыл айтты, Алла албетте сен менин Роббимсиң деди. Ал эми нафсиден мен киммин дегенде менби, сенби, сенсиң, менмин деди. Нафси ошентип айтты. Ошол нафси ар бирибизде бар. О жерде кичинекей балдар отурат го. Эгерде ошол кичинекей баланын нафсисине эгерде Yer planetesindagi büyük baylıkты berse, oşonun nafsisi, buna nafsiste. Nafsisteçi, şu yer planetesindagi bardık baylık, dünyasında bardık baylık berse, bir adamga berse, oşonun nafsisi toybaydı eken da. Alemi yer betinde kança 7,5 milyar adam var. Düşünüyorsunuz mu? Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar, egerde adam balası deyip bir örümdü, bir qoqtunu eylese, жерде eylep kaşalı atmayız da, bir yerde kaşalagandan keyin narkıga qolat deyildi deydi, engseydi deydi. Oşanda alışıp gerek eledi. Anı neme etkenden keyin narkısını eydi. Anı barıp turup kursağın ne toyguzat, toprak toyguzat deydi. Düşünüyorsunuz mu? Oşan için oşan nafsi daima azo attay, daima şunday alam jutam dep turат. Ошону ооздуктай турган тизгин экен. Акыл экен, акыл. Ошон үчүн Алла Таала лааллакум тaqilun. Ey акыл жүгүтпөйсүңөрбү? Шуну тазарбы? Ey акыл жүгүтпөйсүңөрбү деп Алла Таала. Ошон үчүн инсан айвандан бир гана акылы менен гана аямаланат. Ошон үчүн биз бул эле жүрөбүз. Биринчиси периштелер, Periştelerde akıl var, boldu. Bularda nefsi yok. Alarda erkek urgaçı, tigi bu degen yok. Ama bular bir gana ibadet kılar. İkincisi insan. İnsanda ne var? Akıl da var, nefsi de var. Üçüncüsü hayvanlarda. Hayvanlarda alarda nefsi var, bura akıl yok. Bura Allah Teala Kur'an'da da biz köpçülük insanlarda deydi. Biz tozak için yaratkanız. Sebebi alarda deydi. Gözleri var görmeydi. Kulaklar var ukbaydı. Alar deydi. Ne deydi? Ulaike kelenam deydi. Alar hayvan sımal. Alar mal siyahtı deydi. Şunu da zar mı? Kıyamet kayın günü oşalı adamlar hayvanlardan bardığı toprak aylanıp ketkende ya laytani degen söz ökünüp kalan attingay degen söz var mı? Hay attingay dep ökünüp kalan. Oşo ya layta degen nege koldonulat? Bul bağı
Misal öküngöndө misal bir ökүнүч болот, аны кайтарып алса болот. Ал эми ял айта деген ал кайтпай турган өкүнүч да. Түшүндүңбү? Кайтпай турган өкүнүчкө айтыла турган сөз бул. Ял айта деген. Ошон үчүн ял айтами кунту тураба. Аттың ай мен топурак болуп кеткенмин деди. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн акылдуу адамдар кимдер деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды уламалар айтат, мына караңыз. Алла Таала акылдын 100% акылдын 99%ын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген дейт да. Ал эми ошол 100%ын 1%ын канчалаган профессорлор дейсиңби, окумуштуу дейсиңби, олия дейсиңби, канча машайых дейсиңби, канча умный бизнесмен дейсиңби, миллионер дейсиңби, миллиардер дейсиңби, ушулардын бардыгы чогулуп келтирип, кыяматка чейин келе турган адамдардын акылы 1% экен. Чогултканда. Ошон үчүн акылдуу боло бербейли. Мен билем депчи. Биз эч нерсени билбейбиз. Биз эч нерсени билбейбиз. Ошон үчүн Муса алейхиссалам ушинтип пайгамбар эле элдерге Алланын китебин окуп берет эле. Алла менен түзмө-түз сүйлөшөт эле. Бир жолу ошол адамдардын арасынан, үммөтүнүн арасынан, коомдун арасынан бирөө сурады. Муса алейхиссалам, бу дүйнөдө эң илимдүү ким дегенде мен деди. Алла менен сүйлөшөт. Акыйкатта Муса алейхиссаламдан өткөн илимдүү адам жок болгон. Бирок ошол мен илимдүүмүн деген сөзү Аллага жаккан жок. Алла Таала айтты, сенден да илимдүү адам бар дегенде, ошол жерде менден да илимдүү адам барбы? Мага аны жолуктургун деди. Биз болсо, эгерде ошенткен болсо, ол молда эч бадан билбейт. Ушундай дейбиз да турабы? О, арада мен билем депчи. Жок эле дегенде, мен атам чоң молда болгон деп кутулабыз да. Ал не кылды? Ошол илимди талап кылып жөнөдү ошол адамды издеп. Ошон үчүн илмул ладуни деп коет. Ал адамга өзгөчө Алла Таала ал пайгамбарларга берилбеген илимди берген болчу да. Ошон үчүн ал келтирип жолукту, айттым, мен сени Алла Таала ушундай илимдүү деди, мага үйрөткүн ошол илимиңден дегенде, сен менин илимимди алганга сабыр кыла, сабырың жетпейт деди да. Сабырың жетпейт деген жок, мен сабыр кылам. Мага үйрөткүн. Анда жүргүн сапарга чыгабыз деди да. Сапарга чыгып бара жатканда бир жерден дарыяга туш болду да, ошол жерде bir kayık menen bul jeyekten narkı jeyekке ötüp durup kayıkты teşip saldı deydi. Bu ne kılgaным? Ne jakşı buluşu da? Turabı kayıkты teşip saldım bireunun kayığın. Degende men sana aytpadım bele, sen sabırın jetpeyt. Men bilgenini sen bilbeysin demedim bele. Endi boldu esте çıkıptı. Kettik dedi. Andan nары bargandan keyin bir jerde ушундай жаш балдар ойноп атат экен. Ошол жерден bir баланы келтирип öldürüp saldı dedi. Jap-jaş bala, hiç bir günahı, ayıbı yok. Ay açısı geldi Musa Aleyhisselam. Bunu ne degen joruk? Bu jaş balada ne günah? Ya açılanganda aytты deydi. Men aytmadım öyle, senin sabrın jetpeyt dep. Anan dagı esine keltirip boldu endi. Ekinci kaytalanbayt dep, üçüncü nemeye keltirip bir aylığa gelişti deydi. Aylığa gelip gireli bir şu yerden jay izlegende hiç kimisi bayağı jay berбей koydu, tamak berбей koydu. Anan ayıldı çetinde bir urap kalgan bir uran bir var elе deydi da. Oşany Hıdır Aleyhisselam barıp turup ne kıldı? Oşany tüzdöp vurup koydu da. Bu adamlarga bir jakşılık kılbasa, nege mындай kıldың degende, emi şu yerden bizdin jolubuz ayrılışat dedi. Men sana em aytayım dedi. Bayağı birinci sen nele? Kayık. Al kayıkta dedi, ошол жерде zalim padişah öt ellerden kayıkların tartıp alıp atkan ele. Men teşip koydum. Al oңой teşilgen kayıktardı albay degende. Al oңой ele бүтөp alat dedi. Mına hikmat. Mına жерде hikmat aytып атам го. Hikmat ошол жерде жатат. Hikmat деген бул danışmandık деп коет. Мисалы бирөөбүз айтабыз го, акылман анан danışman. Түшүнүп атасызбы? Akılman менен danışmandын asman менен жерде айырмасы бар. Экинчиси эле? Бала. Тиги баланы өлтүрүп койду. Ал бала дейт, чоңойгондо залым болот эле дейт. Ал залым болот болчу. Ошон үчүн ал залымды өлтүрдүм, эми Алла Таала аларга башка салих бала берет дейт. Түшүнүп атасыздарбы сөзүн? Аяктабы, нар жакта терең. Үчүнчүсү ким эле?
Үй. Ал жетімдердің үйі болса дейді. Алардан ата енесі салих адамдар эле дейді. Аларды не? Ошол өздөрүнүн баласы үчүн кен таштап кеткенлер, кылат деп коет, не деп коет, тилля деп коесуз көбүнө. Кен таштап кеткен эле дейт. Эгерде ол башка адамдар келсе таап албас үчүн биз ошону куруп койдук, кийин чоңундо өздөрү табат дейт. Салих адамдардын балдары жетим калган дейт. Ошон үчүн Аллах субхана таала өтө мээримдүү, ырайымдуу. Ар бир нерсенин артында, нар жагында Алла Тааланын хикматы жатат. Ошон үчүн Алла Таала кайра айтат, не дейт? Акыл жүгүртпөйсүңөрбү? Акыл жөн эле акча табыш үчүн эле берилген эмес. Акыл тууралуу Алла Таала айтат, не деп? Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб. Акыйкатта асман менен жердин жаралуусунда деп атат. Күн менен түндүн алмашуусунда, алдыда убакыт өтүп кетпесин карап. Күн менен түндүн алмашуусунда акыл ээлери үчүн не дейт? Үлгүлөр бар. Мен кече айттым, не деп? Аят деп. Бүгүн айттымбы, кече айттымбы? Бүгүн эртең айттым окшойт да? Аят деген сөз. Аят деген сөз биз Курандын аяты деп атабыз го. Аят деген бул котормосу үлгү деп которулат. Курандан bir ayet okuyup koyç. Her bir ayeti, her bir tamgası ülgü. Allah Teala'nın, Cenab-ı Hak ne de ayttınız? Kerezi dediniz mi? Ne dediniz? Osiyatı. Sebep Kur'an'da biz şu yaz geçen biliyoruz da salı dinil hak degen liyuzhirahu ala dinil hakkı liyuzhirahu ala dini kullihi. Бұл дин хақиқи дин, бардық диндерден үстен болушун жөнөттү деген хақ дин деген бар. Динул қаййим деген сөз бар. Динул мухлисина лахуддин деген аят бар. Ошон үчүн биз мисалы дин десек не дейбиз? Дин деген Аллахтын өкүмү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү эле деп коет. Бул мындай кыскача болуп, толук болбой калат экен да. Себеби дин деген мисалы бул тартуу экен да. Allah Teala misali gündü ne dedi? Veşşemsu tecri limustaqarrillaha zalike takdirul azizil alim. Gündü dağı biz özünün oğu menen uçup barada biz oşol deseni ne belgilep koyganbız dedi. Güngö da Allah Teala din kılıp da koygan da gündün özünün dini var deseni. Gün dağı, ay dağalardağı Allah'a sajda kılat. Düşünüyorsunuz mu? Her bir calbırak, her bir canıvar, her bir kurkumuzga Allah Teala'na tasbih aytat. Her bir Allah Teala'nı uluqtayt. Eğer de Allah'ın uluqtabay turgan bolsa, onlarga ölüm gelet eken da. Oşol mahlukatların tasbihin bilesizlermi ne? Subhanallahi ve bihamdihi. Aytqılaçı? Subhanallahi ve bihamdihi. Bu şunçalık tilge jеңил, tarazada or. Allah'a, Rahman'a şunçalık süykümdü. Allah'a süykümdü oldu deseler şu tasbih köp aytыңыздар. Düşündünüzler mi? İnşallah. Oşon üçün biz her bir ayat, ben jana ayttım ga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan 99% akıllı iyisinden emi suradı. Ne de? Em akıllı adam kim dese biz kimde aytабыз? Kimde aytабыз en akıllı dese? Peygamberden suratpay. Ölümden burada ölümge dayardık körgen adam. Akıllı çok adam dünyada. Akıllı çok adam dünyada. Oşon üçün sen toптолгон dünya sana payda vermey turgan bolsa аны топтоба. Түшүнүп mı? Bugün janazaga bardыk. Şunçalık ökүнүчтүү нерсе. Ошол жерде кабырга коюп, üstüne toprak таштап атса, каткарып күлүп турат. Ошол жерден телефон демесе сүйлөшүп турат. Ошол жерде bir өлгөн адамга bir адеп кылып коюшту билбейт да. Шунчалык bir мал болуп калган адамдар шунча. Ошону мен мурда айтат элем да, bir досу деп, бирөөнүн досу өтүптүр. Досунун ошо жаназасына барып, кабырына барып, ошону кабырга көмүп аткан мезгилде телефон чыңгырайт экен да. Telefon şıngırasa, azır barıp kalam deyitken. Oylanmayıt deydi.
bu geçen de süйлüştüm ele, geçen de basıp жүрді ele, geçen de жақшынақай ele, bugün жерге қойылды, мен ертең келмеймін bu жерге деп ойланбайды дейді. Ошондо ойланбасаң, сага үлгү керек болгон болсо, ошол өлүмдүн үлгүсү жетиштүү. Ошол жерден сен өзүңдү элестет. Түшүнүп атасызбы? Бир сахаба айтып атат дейт. Ушундай бир жерде жаназа болуп аткан экен, сурады дейт. Сен бул кимдин жаназасы десе? Сахабадан сураптыр да. Айтты дейт, бул сенин жаназаң дегенде чочуп эмне деп атасың десе. Сага жаккан жокпу, бул менин жаназам анда деди. Анан bir kitaptan okudum, Allah kitaptan adını айтпай коеюн, силердин кереги жок. Ошол киши адамдар dünya жүзүндө бестселлер болуп кеткенде, мен өткөндө бир сүрөттү көрсөттүм бир китап, ошол китап жазылды. Сен дейт, ушундай бирөөнү өлдү деп уктуң дейт да. Жакын туугандарыңан бирөөнү өлдү деп уктуң. Ушундай кыжалат болуп келип атасың, мисалы алыс туган, тааныбаган адамдын келгенде деле ушу боз үйдүн жанына келгенде, ошол жердеги адамдардын баардыгынын эмоциясы таасир этип сен ыйлап ийесиңби? Неге? Ошол жерде чөйрө таасир берет экен да. Эми карап тур дейт. Эми ал өзүнүн немесин американец айтып атат дейт. Сен дейт, элестет. Ушундай кетип атсаң, бирөөнүн жаназасы, бирөөнүн өлгөн неме болуп туруп, эми жолдо кетип атып, адамдар сүйлөшүп атат дейт да. Эмнеде ошол адамдын достору турат. Достору ошол адам жөнүндө сөз кылып атат, өлгөн адам тууралуу. Бул жерде туугандары турат, бир туугандары турат, айылдаштары турат, анан аялы турат, баласы турат. Ошол адам тууралуу сөз сүйлөп атат. Эми барып туруп ошол адамдын өлүмүн табыт ачып карасаң дейт, ал сен өзүңсүң дейт да. Түшүнүп атасызбы? Түшүнүп атасызбы? Абдышкүр Дамыл айткандай, азыр мисалы бирөө өлүп калса, кандай адам эле десем не дейбиз? Жакшы адам эле дейбиз да. Эми ошол адамды жакшы адам деш үчүн сөзсүз өлүш керек дейт. Атокон экен. Онусу чукул, мынандай тигиндей сындап жөн эле чукуйузданын. Эми ошол адамды жакшы жагын көрүш үчүн, жакшы жагын айтыш үчүн ошол адам өлүш керек дейт. Азыр өлүп калсаң, сенин досторуң сен жөнүндө эмне дейт? Sen ölüp kalsan senin atelin ne deyit? Sen ölüp kala turgan bolsan senin tuğandarың ne deyit? Senin baldarың ne deyit? Oşon üçün sen ölüp atkan mezgilde adamlar ıylagan yırında ertegen aytkандай sen ölügön mezgilde asmanlar ыйлай турган болсо сен эң бактылуу адамсың. Түшүнүп атасызбы? Асмандар ыйласын. Себеби асман эшиктери ошондо сенин амалдарың жабылат өлгөндөн кийин. Ошон үчүн өлгөнгө чейин иншалла жакшы амалдарды кылып акылыбызды жүгүртүп, улам акылыбызды жанагы турникке тартылсаң, отжимание кылсаң, бруска кылсаң да булчуңдарың өсөт. Ошондой болуп китеп окуган сайын адамдын мээсиндеги информация, адамдын мээси иштей баштайт экен да. Ошон үчүн мисалы мен азыр ойго келди намазда туруп. Мисалы Азамат имамга өттү. Эмне үчүн өттү? Азамат силерден артыкчабы? Неге өттү имамга? Bilimi var da. Bu Allah Teala jönө salып koydu da. Же hareket kıldı. Hareket kıldı da tura. Gördün mü? Biz ne oldu? Kuday vermesem ne kılacağız emi? Kuday nasip Kuday takdırga жазбасам ne kılacağız? Sen Kudaylığa doğmat kılıp atasın. Doğmat bolчу. Түшүнүп атасыңбы? Мысалы, мақсаттамыла бардығы туғандарыңа мақсаттамыла. Мен біз бір мектепте оқығанбыз, олимпиадаға чогуу барып жүрөт. Үчүн мақсаттамыладай болгон жокмун мен. Мақсаттамылага Алла Таала берип бербей койдубу? Алла күнөөлүүбү? Мақсаттамыла мен отуруп окуп атканда мен ойноп жүргөнмүн да ошон үчүн айтып атам, ойноп жүрбөгүлө, эртең аякта эсеп бар. Бу дүйнөдө ийгилик менен жетишкендиктин айырмасы бар. Bir nersege жетишип калгыла бу дүйнөдө жөн эле өмүрүңөр өтүп кетпесин. Акылуу убакыт болуп калдыбы? Рахмат. Эскерткениңиз. Ушундай кишилер да керек.